So, what's up mga quads? Amo ni usbo ng among Facebook page o among YouTube channel. Nya, may unta pa dayon inyong suporta namo. Usbo na mo and 3, 2, 1. Gumanog na ni? Ay di, Sibo ni. Gumanog Sibo. Kalan sa mga cute. Kung taki ba sa restaurant dire? Ang usa, asam kang kananan dire. May pamamahuway sa tani. Layo kita gabihan. Gikan matag Manila. Abot tag Cebu. Ulo ka bulan tang gabi. Nakalindot sa view, oy. Mas pindot may I love you. Aba na lindot kang view, oh. Papapal picture kayo ba? Picture. Ay, apo ya. 1, 2, 3. Dito bang, ato tumang. Smile. Smile. Ah, pitsuri pag ninyo oy. Lain po kayo kamukha mo ra. Picture. Ah, ikaw rin nakadalag pati sa view, oh. Tara, gutom na. Kanag lang nga. Tayo din view, oh. Lingkod mo. Sige dire. Nya, asam ta mga on ni ron. Magsigir tagtambay dire. Ya, kamo. Asa mo dito mga onan eh? Ikaw day, basin sweet to ka dire. Ah, parehara tagabayag. 8 ka bulan dire. Parehara to dayo dire. Malang lingkod ta dire di ay. Adi magsilbig kita mga on oy. Ugyod. Taw ko sa deo. Ulo ka bulan ang wag itubon. O jud. Siyempre, wala ko kabulan no ikaw kaon. Ah, naamagin ko'y problema pod. Unsa problema nimo di ay? Nganong kuy mo kanamo? Dako jud kini problema ha jud. Kay kung ulod mamatay. Ulodon ba Japon? Bitaw sa. Ug kanang langaw malibang. Langawon po na. Aw, depende kung bawa kag tae. Kining buang, nagununa kani silang nabuang ni sila. One hour sa kulo yung balangas. Ay pa malinta dito. Kay Landong. So, Nadaot miskin skir nun. Sige lang taglingkod ane. Wa tay kaon-kaon. Maulag itor nya. Saan man tanay nga am ta kadungdong sa restaurant dire? Aw. Paabot tag na mo agi dire ron. Kay mutana ta. Jay. uy. Tuy pod, ano naman? Choy, mutana na untang iba. Asa mga restaurant dire. Dayo ra man gud mi dire god. Oh, nay daghan. Astig dapat, yung isa ang kilay ba? Relax mo dad. Ibaw na mas patakaran dire choy. Sam di patakaran mo dire choy. Aw ganiha man gud choy. Nay dayo parehas ninyo. Nangutana siya ba? Yawa mo mabayad. Tuwa karos prisuhan. Oh, ngano na priso man? Ani man gud ni choy. Kutob sa nay mangutana. Nay bayad. Gawas og tagalaing lugar mo. Like Canada, Skina Japan, Amerika, o English inyong inistoryahan. Huwag ni bayad. Ana dili ka sa. Nya choy, ubay-ubay naman inyong pangutana. 1.5 lang. Sabot-sabot lang kon. Are you sure? When sure. Fucking sure. How is that sure? She assure? Are you sure? Very sure. Yes, I'm sure.
At your service. Ano rin? Give me your money before I go or I will report you to the police. Alam niya ng 1.5 niya. Bote mong patakaran. Gutom na kayo. Tara, ato to. Enjoy po niya, may namoy. Very bad people. May kinani. Lubot. 5 mil. 5 mil ulit niyo. Mga ano me, kay gutom na kaya. Fights. Ay di. Si Bune. Go. May pamamahuway sa taan eh. Layo kita gabihan. Sibo tagikan. Ang sibugod. Fight. Oh, siyempre. Walo ko kabulan mo ikaw. Ang dream kang tanaw. Go. Tako dyan ka ni problema ha, Jod. Kaya kung ulod ay mamatay. Tagalog dito. Ay mamatay. Dahil sa'yo. Ang gulo ay mamatay. Okay. Nya, Choy. Ubay-ubay naman yun yung mga pangutana. Anak lang. Sabon. Lagi. Boy, kinsan na, maon na. So what's up mga kwats? Salamat kayong yuman na mong video. So, gumi. Time to fucking shout out. Shout out mini DJ TV FB page from Ormoc. Shout out! Ambing Yalog! Shout out with mini Burning TV. Shout out! Shout out mini Sophia J Durig. Shout out! Amping. Og shout out mini Sheila Nino. Shout out! Amping mo niya. Shout out mini Himungaya TV. Shout out! Shout out DJ TV Vlog. Shout out! Shout out mini Zyron Dingkong. Shout out! Shout out po ni Rodney Radones. Shout out! Shout out mini Quas Nuji Nino. Shout out! Ug shout out ni Clint Michael Asidilla. Shout out! Shout out sa Boy Talawan Vlogs. Shout out! Boy Talawan. Inahap nga Og shout out po ko ni Dodong Dericho. Shout out! Og shout out po ko ni Konsehal Ipot. Shout out! Ug shout out sa Gamer H Production from Panlaan. Shout out! Og shout out po ko ni Genesis Vergara Diaz. Shout out! Shout out ko ni Ipo at Champo. Shout out! Og shout out po ko ni Gidon Bokya. Shout out! Ug shout out ko ni Ginilo Mancao Yas Bohol Amping. Shout out! Og shout out ni Sir Giswell. Shout out! Sir Tagud. Shout out. Shout out ni Gritzel Tubilan. Shout out! Og shout out kong Harold Vergara. Shout out! Shout out Mirin Aino. Shout out! Shout out ni Jid Villanueva pinaka-cute. Shout out! Oh, shout out ni Shiriro Beltran. Shout out. Salamat kay Bart. Og shout out ni Remart. Doble! Shout out. Og shout out sa nagpicture naman sa plaza niaging adlaw. Mary Grace. Nervous. Abi na sa. Veloso. Shout out! Og shout out mi sa mong sponsor. Pamuela Dito! Shout out. Shout out best mga tapuntag pang Ang paper may ma'am. O mo din niya mong new member pinaka-cute. Mayok Marco. Mark, bago ng anot. Og shout out po kong Anjo Alio, ang basher na ko diya sa Ilaya Dumanho. Shout out! Shout out! So mga kakwads. Dumanog taban sa niya mong One new name sa
kani nga Ngalan na mo. channel o sa Facebook page. Usbon sa doon na mo. And Oh, tulok adlaw may magulat. Yon. Oh, maura gyapon yung mga naong nga. Japon, ngalan rin ang usab. And don't forget Don't forget to subscribe and click the notification bell. Update ka sa mga kabuang. Yo! Og isa to magpa-shoutout, comment. I love Dumanog. Mo na yung mga bag-oran. I love Dumanog. So, dili may mo shoutout na og walay ay Oh, hashtag. di may mo shoutout Hashtag og dapat I love Dumanog yun siya. I love Dumanog jud. Maura to mo. Thank you. God bless. God bless. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sutunra ka. Sana all hitsuraan ko okay ka.